Hello everyone, I'm going to show you how we cook the whole snapper at home. These are some of the ingredients that we have. Ili whaongaina na spring onion malikukama, but we use 1 punnet of the asparagus. Yeah, some nicely chopped parsley. Yeah, mga yellow fresh ka maa. Yeah, masinga rosemary. Oka ma ngayon mangongil falay abe abe rosemary. Those are some of the spices from my kapoki. A little bit of olive oil, not too much. Paprika, the garlic powder, and this is my favorite, the fish spice. My go-to whenever I cook fish. Apanga we're ready. Yeah, and I need some snacks. Yeah, if mga yeli kangole. Yeah, mga umyufili lemon, yung mga locally lemon ingredients ale makakupala ngai. Slice the lemon is so kaili yeah, may umifa fully flavor and in order to get all those flavors out of the lemon, we need hot water. Kung wala apa la mga ngai kawai. I'm not sure if you can see, but over here I can see all the juices coming out of the lemon. Yeah, kuulo yay kongo mali. Toa ya soka ilor kama umang soka lespiko ya ngai ama fa nga kungai ngai faskalasia nga femelis ko inga soka ya liu ya soka lespiko absorb marka ko wia ya le ma ngayon mangong ya lemon ya may lilim oloy kingone ya nga ya um gelele flavor e alu kong orka kowi ele e orka mi kawai yeah pole oil umi so kaila wi you can maybe flip it again and maybe one more time yeah onga au mai lola yor kamai e kipi kipi ngai slice nga inga ia mafai nga ulu kongo ia le kako seasoning la ya ole baka pulo ka baka le mai New Zealand le fai ngaka ko baka New Zealand. Yeah, kong male garlic. I probably should have had more garlic. Yeah, but wakuai nga fai le garlic yeah, ko oi kong male rosemary. Yeah, sa eo mga yeah, oh, smells delicious. And then add aile parsley. Sa eo, more parsley. Yeah, we're ready to come. Oh man, if only you could smell it from there. Yeah, le la fai le bede moe lunga ia le fish au le ia lukong longa umwa ia. So fai la le bed ile asparagus ia ma le lemon ia va ai seki kama o ngā ka akia lo le ia lunga ma le ia. Actually, we have to season the fish first. Yeah, alo ai lo ia ma le fish oil. I love this fish spice, not fish oil, sorry. Fish spice. A little bit of the coriander. I actually should have done my mixture before, but well, rush aliku kangole wakuwai la kake mio le tina ele koe fayele ya si imai loi kongole ulo o le apa ya mangwala kako mixture nga sa fai nungol falai nga ready ya le olive oil parsley all those goodness ya ai mga ya la trisole longole mangongi ya vai vele melenga slice ya halwa kongole le mangongi mga ya le oil ya le liu ya vai le spiko au ke pole yo lima mo mga fulu le lima king kuka ya on fire no le kuka ya I should have more oil but kali mga oil lolo kile fo ile ya umalola nga ya mangkuala oile ya yang ile kong male rosemary ya ku uloy kong ule lo ai wala wangi mai mawasing mia ya slice of lemon ya maliliman nga kasi faamanga ya ilungal biko ilungal ya faamay ma fauma ko mga kalasia nga koy yeah we're ready ka mayalo kung longaw mo wala bang favela le longaw mo at 220 degree and foyo la kulola ya malkama oh a little bit of more spice more of the fish spice yeah foyo lo kulo kung longaw mo kuka mo le fast for me okay 20 on each side flip
Ja lesiluas fulmingukke Bradley lo malkama kilo lasime mali ngangalunga pu esiakalia alpawa ngale akalia ko ipu yakula mga ailia, but it was delicious, it was cooked, it was perfect, and the birthday boy is happy and the family